بریا تلفنی سمیرا حاج علی حفسروکا دستیا پرورده و فیرکنه یاری و بریا خسرا هرما باکرو رشلاتی سوریه بشتاری بولتنا مدبه بری سمیرا دمات باش به گر امجه هجمارا خوندکاران دست فی بکن گل سرانسری هرمه در دوران نهصد خوندکار و سریل دبستانا بدن و ایدی و درباسی نافا امبیجن پروسیا خوندنی ببن قالوا قر ام بحث بكن هست خوندكار لجوري صالين بوري حتى تشاستي خوندكار زيده بونا والسدما زيده بونا وانشيا دم باش سپاس شبوه دسری ده شخوا ام سال خوندنی 2024 2025 ام لخوندکارین خوا ماموستین خوا و حمی کارمندین دسته ام پرورده ام پیروز دکن و لگلی خواه پیروز دکن شخوادا دیار کرن یعنی نیزی 900,000 خوندکار بشداری دبستان دبه یعنی اف هجمار ای آنا که دسته مده شخوا زیده بون لگوری که دبستانین ای که ام بیشن رفایک پیشواز بکه و هجماری وانا چخواسته بن و داویا مهانه ها ده و او بمرخویا بکه لی ام آنا جی وکی نيرين هو زيدي يعني 900,000 خوندكار لسر أستا باكروجلاتي سوريا وخوندنا خواد دبستانين هو بهجماري 4,100 دبستان آماده بونه جبو پیشوازیا وان خوندکارا. بله برز سمیرا گر ام بحثا دبستانان بکن دوی سالی ده چند دبستان جنوبا هاتنه سر راست کرن یان جوی پروسه خوندنی لوان دبستانان زیده تر به لگوری سالین بوری هجمارا دبستانان زیده تر بویه سدما ویه که چیه گو دبستان لحرمه زیده تر و بونه و هر حرمه که چند دبستان لی زیده بونه يعني دبستاني هاتنا چاك ساس کرن 176 دبستانه دبستاني ايكو هين چاك ساس کرن 55 دبستانو بلكي زيده ياكي دبستان جيهنا شخواهين يعني بقشتي هاتنا رو خاندن هنجي نيف هاتنا رو خاندن اوایل سر استا باكرو روجلات سوريا بقشتيه بله باشه و راكهاند بو کوی برانشن گوهرتن دهن برانشان ده بکرن جوان رفا یک و چار و هفتان و هر وکیدن سدم چیه گو برانش و بین گوهرتن یادن گلو اف برانش به تمامی هاتنه گوهرتن یا هن گوهرتن لی هاتنه زیده کرن يعني جبو گوهرتنا منهاجان شخوكي استراتيجية دسته پرورده باكروجلاتي سوريا كل سر 3 سال حتى 4 سالا گوهرتن و پیش خستنا تخنابا منهاج ده وكا اي سال رفا 1 رفا 4 رفا 7 رفا 10 هات گوهرتن و براستيجي گوهرتنين جدينه بلكي داليه ناواروكي دامنا بيجن بگشتي ناواروكا پرتوكا ورا گوهرتن لي تشتكي كو سازيا مي منهاجا وكي استبيان لهندري دبستان اف استبيانانا دما چيبون بيوستي هاتيتن كو هنكي لسروان منهاجا ورسكناندن و لفگرك هبا و پیشکتن دهندري منهاجا چيبه شخوا جوي آلي ده سازيا منهاجا باش لسر هات لسر پرتوكا خبتي و انجام ديجي راستي جي پرتوكن كو لگوري وان خوندکاري ما و زاروكي ما و پیشکتن الوانا آماده کرنه جبر بري هر وكي ماموسته درستاين و زاروك گرتن ايدي اوايا هاتيا گوهرتن دهندري پرتوكا ده زاروك اي هري چالاك زاروك اي گو دپرسه زاروك اي گو نقاش دكه بحوالين خورا مالبات رب ماموستا خورا يعني ده آستكي كو راستي جي پرتوك گوهرتن و گوهرتنين جبو پیش خستنا زاروكا تيدا هاتيا کرن بله باشه بلی گوهرتنا هن برانشان چه گوهرتنین دن و ده سال خونه یا 2024 و 2025 هبن يعني جبو سالا خوندنيش خو هلبتي و گوهرتن و گوهرتن هبن لي وكي دست بيكش خو جبين سالانه اي حمي دستين پرورده هاتن چيكرن لگوري و پرزگريك که ماسیین کود سال خوندنی چویه در باس بیا و چنه و لسروانا چوا ور سکنادن و چاره سری آواجی چیه او جی بری باز جدا هر دسته یکی دکاره به هریم خود آن دکانتون خود وان پرسگریکا چاره سر بکه دالیه گوهرتنی دهندری دبستانا به تایبت جه مجلس مالبات زاروکاتی آوا کرن او جیج مالبات زاروکانه جماموسته هندری دبستانینه
جیکیتیا مامۆستانە ji bo ku em bikaribin hem civak û dibistan bi wî yek mebestî bikaribin proseya xwendinê bi rengekî rêk û pêk were meşandin nêrînên civakê di aliyên perwerdehiyê de di aliyên mamosteya hem alîkariya civaka me ji bo dibistanê wana avaya pêwîst e got her were pêkanîn ji vê yekê yani ev guhertin wekî yani meclisa malbatê zaroka wê dindirê dibistana de were avakirin. Ya tijî ji xwe mamoste jî hatin perwerdekirin li ser minhacên êko hatine guhertin hem jî mamosta hatin perwerdekirin berdevkên dibistana biborînin hatin perwerdekirin ser rêbazên rêveberiyê ser di aliyê felsefeya perwerdê de yani hemî rêzikname ji bo her kes bizanibe mafê wî çi ye mafê li ser wî çi ye heq û hiqûqên êko heyê ji bo karibin rêk û pêk û bi pîvan kar û xebat îsal di hindirê dibistana de werin meşandin yani heta anaka jî guhertinên êko di qada giştî wekî Bakur Rojhilatê Sûriyê kantona Tabqayê par sala çûyî ji refa yek heta neh bû bi nihacê rêveberiya Xweser îsal ji refa yek heta 12 wê bi giştî li kantona Tabqayê be dêre zorê îsal wê ji refa yek heta 6 minhacê rêveberiya Xweser be li Reqa ji refa yek heta refa neh wê minhacê rêveberiya Xweser be min bicê ji refa yek heta refa 6 yani em hewldanê ku stratîjiya Bakur Rojhilatê Sûriyê were meşandin û yekbûyîna minhaca li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê. بله باشه گلک سپاس سمیرا حاج علی هفسروکا دسته پرورده و فیرکرنه یاری و بریا خسر گلک سپاس بو بشتار بونا و